mathina maria makoretwo na mbeu njithi maingi mamo maumanite na ureri ni undu otoria ndauga ni ati ona gutuika ni kuri maundu maria ma mundu kiumbe we mwenyewe gukorwo ari namo ni kuri maundu maria maumanaga na ureri na hau niho na githungu andu makoma kiuga nature versus nurture na no nyende muno umuthi turore maundu ma nurture ni undu ureri wa mwana na ukiumirira kia ureri ucio ni kia bata muno ria tukwaria horo wa imwana gukorwo cikiingira thiini wa umaramari kana mbeu njithi gukorwo ikiura na taru ni ndaigua hatangathwo ati handu haretwo nyathuna kapete mwanake uria uragire kuria Mombatha gwicina na kwina mwanake uria uragire Mombatha gwicina ngwicina ni wakeri gukorwo agicina horo ucio wa andu gukorwo makigera ngero teyo ya kwiyuraga ati ukaigua ati thutha wa mieri iri andu nginya 13 ni mahotete kwigera ngero ya kwiruta muoyo ni mathina maumanite kuringana na nie muno na ureri uria ciana icio cikoretwo cikigerera na nikio urona ureri ni undu wa bata muno ni undu problem solving skills kana kuhota mundu gukorwo agisolve mathina maria mehundu mathina mekuo na andu aingi mari hatikaine ni undu wa maundu makonene na uchumi uria urathie na mbere na garama ya muturire hari ekinyitie andu na imwana gukorwo ni cirathoma na cigacoka cikaga wira riu henya mutwitaga resilience riu mundu cio akakorwo ndari na coping skills ndari na hinya wake we mwenyewe kiumbe wa kuhota gukorwo ndari na shock absorbers cia kuhota kwimara mario guo ahota kumira uguo ahota gutwarithia muturire na njira iria yagirire riu agakorwo andu aingi ni marahotwo muno ni muturire na magakinya handu ha kwigera ngero na angi makaingira ikundi-ini ta icio